Leta y'u Rwanda itangaje icyumweru cy'ikiruhuko ku bakozi ba leta ndetse n'abikorera bagakorera mu ngo zabo. Ahangaha ni mu gihe irushanwa ry'amagare mu rwego rw'isi rigiye kubera mu Rwanda, niyo mpamvu Leta y'u Rwanda itanze iki kiruhuko cy'icyumweru cyose. Ni itangazo guverinoma y'u Rwanda itangaje ko hagati y'itariki 21 na 28 z'ukwezi kwa 9 2025 ubwo igihugu kizaba cyakira shampiyona y'isi y'amagare, amashuri akorera mu mujyi wa Kigali azahagarika amasomo, ndetse abakozi ba leta n'abo mu nzego z'abikorera bashishikarizwa kuzakorera mu ngo zabo. Rero iri ni itangazo rishyizwe hanze na guverinoma y'u Rwanda, kandi iri ni irushanwa rinakomeye cyane, aho n'abazaryitabira bazi ko baje guhura n'imisozi. Reka twongere tusubire inyuma gatoya dusome inkuru ya 2024, aho igihe cyanditse iyi nkuru kivuga ko hagiye kuba isiganwa ry'amagare hano mu Rwanda muri uyu mwaka, aho bavugaga bati shampiyona y'isi iteganyijwe kubera mu Rwanda 2025, ishobora kuzaba ari iya mbere izaba ikomeye mu myaka 5 ishize, kuko izaba igizwe n'imisozi myinshi cyane. Hasigaye umwaka umwe n'amezi 2 mu Rwanda hakabera isiganwa rikomeye ku isi rizasiga amateka kuri Afurika, kuko ari ku nshuro ya mbere rizaba rihabereye kuva ryatangira gukinwa. Ni isiganwa rizamara iminsi 9 riri kubera mu Rwanda, hakinwa uburyo butandukanye burimo gusiganwa bisanzwe ndetse no gusiganwa n'ibihe. Uburemere bw'iri siganwa nibwo bwatumye Perezida w'ishyirahamwe ry'umukino w'amagare mu Rwanda Ferwacy Ndayishimiye Samson na bagenzi be bajya mu rugendo shuri muri Tour de France 2024. Mu kiganiro Ndayishimiye yagiranye na Thrilling Weekly yashimangiye ko abakinnyi bamwe bari muri Tour de France bazahura n'akandi kazi gakomeye baramutse bitabiriye isiganwa rizabera mu Rwanda. Ati iyo tuvuze ko u Rwanda ari igihugu cy'imisozi 1000 mugomba kubyumva cyane, nta gihindutse abagabo bazahatana muri iri rushanwa bafite imisozi ibategereje ireshya byibuze na metero 5000 ku bagabo, ku bagore ho hateganyijwe byibuze metero 3000. Ibi bihita bituma iyi shampiyona ibi ya mbere izaba irimo guterera cyane, kuko byaherukaga mu isiganwa ry'2020 ryabereye mu Butaliyani. Ni isiganwa icyo gihe ryatwawe na Julian Alaphilippe mu bagabo na Anne van der Breggen mu bagore. Ndayishimiye yagaragaje ko akazamuko kari ahazwi nko kwa Mutwe mu mujyi wa Kigali gasanzwe gakinwa muri Tour du Rwanda ntaho gataniye n'ahandi hakoreshwa mu masiganwa y'isi. Umusozi wa Kigali wakomotseho izina Kigali ureshya na metero 5700, nawo uri mwiteganyijwe kuzakira isiganwa rishobora kuzitabirwa n'abarimo abazi kuzamuka. Imihanda ntakuka izakoreshwa muri iri siganwa izatangazwa muri Nzeri 2024, ubwo hazaba hari kuba shampiyona y'isi izabera i Zurich mu Busuwisi. Abanyarwanda bazakurikira uburyohe n'ubuhanga bwa Tadej Pogacar izi kuzamuka neza mu bagabo kugeza ubu, ndetse Demi Vollering uhiga abandi mu bagore. Rero ni iby'igiciro, ni umugisha kuba u Rwanda rugiye kwakira, ndetse si n'u Rwanda gusa, ni Afurika, ni ibyishimo bya Afurika, ni ibyishimo byacu twese kuba u Rwanda rugiye kwakira rino siganwa. Rero kanda subscribe kugira ngo uzajye ukurikira amakuru yacu ya buri munsi. Hezagirwa.